voin hi me ni som pasari sang ni le som ni panni thole ni ani a tukin zinga vaireng te o chanchin buina tual chung chanchin atalan te kanon cher chole don ane kong pui chia athar dia in siam don tual chunga side drain siam don nimin chama dar som pakhat khan vaireng te kho chung kong chia chung changa policy dc pu zone lt sanga chuan meeting a kowa he huna hian nhidcl le ratna company te kowin vaireng te sdo civil le vaireng te joint village council io10 antel puibok ane meeting a hian kong chia chung changa malak dan turte soi ho ani a nhidcl le ratna company te chu sdo civil vaireng te kai hruaina hnuaya kong chia dan amuna enfia turati anni a vaireng te joint village council le vaireng te joint yma te po phungboma som ni se antibok meeting tu chuak ang hian nimin tlai khan nhidcl le ratna company io te chuan sdo civil kai hruaina in no chim luang le vaireng te ko sung kong inkar te enfia na nei ngalani a nhai lam chuan kong siam na an man lung chu a thalo ni a an hriat thu soin contractor ratna company te chu working season masabera kong chu athar deya siam le turin nhidcl lam chuan an hriat tira kong siam le tura hian an man ruwa te chu joint village council le joint yma 10 anen fia remti ani bok ani heiba ka hian kong chiat te chan sang ni a an hriat side drain mumal lo te chu voina tang hian siam ngalan tum thu le kong khuar na sal tuk te po bowler lungmanga no ngalan tum thu an soi bok nhidcl lam chuan kong siam nana an lungman chu dap chhuah lung le treu lung mum jatin ga chopol ani thu an soi bok kong khuar le kong siam achiat awanga kong nal te chu ratna company te hian an vil zui dona vaireng te khotluana side drain siam tur chung changa wantlang le mimal bung rodal theite senghoi tir konga village council le sub divisional magistrate in an tho puidon ani vaireng te le no chimlong in kar kong hi kumin february sahni le somni panni khan siamzo ani atanga thlani ral hnu me thlatira ru surin anan chele vek ani ru sur chuan kong pui metal road siam na man ruwa lungte chu chia nipin hei hi motorin achil khan asoma chumi atang chuan chirdiak ron siamin kong pui chu adiak koina sa thin le a ru sur chuan kong pui diak te chu len fai le in kong khuar pothole tam tak om pha heng kong khuar te hi kong tlonin ain dot zut ani kong pui diak le na lawang hian pathian ni khan two wheeler chu cha sualin ami phur no pang kum som pani mi ngal ru atliaka phailama enkol tura phur thlak alo ni to bok ani mei thai in sajau nimin khan kong thar veng branch yma te chuan an huam chunga thlitle in ati chiat sak pilal biak thangi in an sak zo saka voin lam hian an lu thei be sei ani pilal biak thangi in hi fit som ni palia zawa sak ani a achung rangwa le abanga tile man ani a achung rangwa hi bel tu mla na tum saka abang hi chung kwa tanga tum ani a in sakna atan hian branch yma te chuan tum thum natlang an nei ani branch yma chuan khotlang mi in phal te le veng chung mystery te chunga lom thu an soi bok april tha chungin uise somporuk om thlamasa april tha chung khan vaireng te damdo in chhc ya emergency ya damdo in pantu hi mi za somriat le pasari an ama uise hi mi somporuk anom bok ani thlamasa khan vaireng te chhc ya hian damlo opd ya inen tir zong hi mi za hni le somli le pakwa anni a tengzinga hian mi za songko pakhat chu puitling anni a nopang hi somnga le pariat anom bok puitling zinga hian mi pa ain meichia inen tir hi an tamzoka inen tir zat hi za som pakwa anni a mi pa inen tir hi somsari pasari anni a nopang lama mi pa inen tir hi somni le pakwa anni a meichha nopang inen tir hi somni le pakwa anni ve bok opd minor operation hi mi pa puitling pakhata nei ani bok x-ray hi opd ya puitling lama mi som pathumin antia mi pa pariat le meichia panga ni a nopang lama pali inti in mi pa pathum le meichia pakhat anni x-ray hi indoor patient damdo ina ommek te a hian mi pa puitling pani in antia meichino pang pakhatina ti ve bok ani april thla khan naw piang somanoma mi pa fa le meiche fa hi in za in panga ve ve an piang ani
damdawiin a admit zongjong hi an vaiin mi somnga panga an ni a heng zinga hian puitling somli pakhat an oma naupang pali omin nosen pianghlim som anom bok damdawiin a puitling admit zinga hmeichhia in mipa an tama mipa somni pahnih le hmeichhia som pariat te admit an ni a naupang lama mipa le hmeichhia inza in pahnih ve ve admit an ni bok April thla khan damdawiin atanga dam thavara chuak hi mi som paruk an oma mipa pariat le hmeichhia pariat an ni a in lama in an kol zui turin damlo somthum pathum te chu an ni a heng mi te hi mipa sompaseri le hmeichhia somparuk an ni mun puizoka river hi pali omin mipa pathum le hmeichhia pakhat an ni April thachung khan wareng ke damdawiin a hian mithi pahnih an oma puitling mipa le hmeichhia ve ve an ni thokchhun zom wareng te tu village council ten karma sarjir top nia visin hatlangan koutuma phatna le runna tlingkhom mangin na thozo lo lo om te chu voin khan an thokchhun zom le a vengsang sanga hian na hi tho ani dengue day nimin kha national dengue day ania sarkar chol ani awangin voin chawhma dar som pakhat hian wareng te health and wellness center a dengue day hi man aniang martyr day nimin kha HSA buasain state bank community hall a martyr day man ania chhunlama manna puaral fam ki machu khwalen ania pu PCL bek sanga chu khwalza om ani bok zanlama hunman chunjom le ania khwalena hian pu jimi laltan moya ania khwalza oma hian dar sang lin khobung ani bok martyr day pol hian tournament buasai ani bok MADC a sarkar thar siam don ta 12 MADC chu MNF le Congress Joint Legislature Party sarkarna apiang don ta CEM atan pu H Malvina pura bial tu Congress anianga Deputy CM atan pu HC Lalmal Soma Zaisa MNF amutla bial tu ni in MADC chairman pu Nviakhu Seiha South bial tu chu chairman aniang voin hian HSLC result chuak don Mizoram Board of School Education chuan voin mei ni sompasari sahni le somni pahnih thole ni chundar sompani hian HSLC examination 2022 result ti chu atuma result hi MBAC office chaltlanga le MBAC website www.mbac.edu.in enthein omang BSI collector seminar nimin chawhma dar som pakhat khan BSI vaireng te branch hoi hotin Salvation Army tui thaveng kor biak ina collector seminar nei ani he huna hian collector te poimo na ti chu Reverend John Malso Makol ni in azirtira Bible Society le Koran in le chinna ti chu Evan RK Vanel Ron ne na tangin ngai thlak ani bok police station report nimin khan FIR the elu omlova tangkol lai an nei lo bok ani voin tuisem dan tur Kongthar veng Bangla veng tlang nuam exchange mual chimveng second line le IOC veng atulanga ti dangalam thai ani tu thu thok tu tanan soi voin cochin aku weather forecast in Thailand danin voin hian khu alum lai berin degree celsius somthum ani anga khu avo lai berin degree celsius somni le palli ani ang chuna ni sanga ro asur mai thei bok ani zana chhum le ro asur mai thei din huna ading bok ni chhuahun ni jingdali le mini somthum paruk ani a ni tla khun ni tlaidar nga le mini somnga panga ani